hashize amezi abiri arengaho gato Nancy Pelosi umuyobozi w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Congress atangaje ku mugaragaro anketi kuri President Donald Trump. Abadepite bo mu ishyaka ry'abademokarate bakeka ku mukuru w'igihugu ibyaha bitandukanye birimo icyo gukoresha nabi umwanya we. Amaperereza ageze ku yihe ntera nibyo tuganiraho muri make. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi 2019 niho Nancy Pelosi yatangaje ko amaperereza atangiye. Yayashinze komite esheshatu zitandukanye zisanzweho mu mutwe w'abadepite. Zose ziganjemo abademokarate. Izi komite ni izishinzwe inzego z'ubutasi, inzego z'ubutabera, imikorere ya guverinoma, ububanyi n'amahanga, kugenzura leta n'amavugurura y'inzego zayo, imisoro n'amahoro n'imari ya leta. Zikora amaperereza yo kumenya niba Uburusiya bwarafashije Perezida Trump gutsinda amatora yo mu bihumbi 2016, kumenya niba akoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite, kumenya niba hari imisoro ya leta atatanze mu myaka yashize, no kumenya niba mbere yo kuba perezida yarakoze ibyaha byo gucuruza no gukoresha amafaranga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Nancy Pelosi yahaye komite ishinzwe inzego z'iperereza inshingano zo kuba umuhuzabikorwa. Iyi komite by'umwihariko yanumvise kandi abatangabuhamya benshi mu muhezo, bamwe muri bo baza no kubusubiramo ku mugaragaro mu ruhame bihita no ku mateleviziyo. Komite ishinzwe inzego z'iperereza ejo yatangaje imyanzuro yayo inayishyikiriza komite ishinzwe ubutabera. Kuri uyu wa gatatu iyi komite ishinzwe ubutabera nayo iratangira kwakira abatangabuhamya. Irahera ku bahanga 4 mu by'amategeko. Barasobanurira neza rubanda n'intumwa zabo ingingo z'itegeko nshinga ziteganya uko umukuru w'igihugu aregwa, uko ashinjwa, uko aburanishwa n'impamvu zatuma akurwa ku butegetsi aramutse ahamwe n'ibyaha aregwa. Iyi komite nirangiza akazi kayo nayo izakora raporo rusange iyishyikirize umutwe w'abadepite wose, nawo wiganjemo abademokarate. Niwo uzemeza burundu ku majwi ya 1/2 hiyongereho rimwe gusa ko nta bimenyetso by'icyaha bihagije cyangwa se ko bihari. Nusanga bihari uzajyana ikirego muri Sena, yo ifite ububasha n'uburenganzira bwo gucira umukuru w'igihugu urubanza, ikaba iyobowe icyo gihe na Perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ijwi ry'Amerika. Perezida Trump yiyemeje kurwanya anketi z'inteko ishinga amategeko uko ashoboye kose. Avuga ko ari intambara nk'indi. Yatanze amategeko ko abakozi n'abahoze ari abakozi bo hejuru muri leta bagomba kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko, ariko bamwe muri bo ntibabyitayeho, babirenzeho. Abarepublikani bose bo muri Congress kugeza ubu bamuri inyuma. Bemeza ko abademokarate batigeze biyumvisha kandi bemera ukuntu batsinzwe amatora mu bihumbi 2016. Ku barepublikani nk'uko Perezida Trump nawe ubwo abyivugira, abademokarate nta kindi bagamije usibye gushaka guhirika ubutegetsi bwishyiriweho na rubanda. Inshuti zacu, iki kiganiro Amerikana n'ahangaha gihumurije. Mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.